حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نہائی نماز دا پولم اہم لئی اہان بدا نیت شینگبا انی سبدا اللہ بکیبا امسنگ اہم شبدا اللہ کی ذکرنی پولم اہم اسی یاو دبا نماز دو نماز نتے نیت شینگبنا افبا تھبک کی حکم پی اللہ بکیبنا فتبا تھبک شکدگی تھنگی امسنگ اللہ کی ذکرنا قرآن نی قرآن نا نیکی کی حکم پی امسنگ گناہ دگی تھنگی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہائی نپا مکھک ابنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکتا لائی امسنگ محاق نہائی فلانا نپا ادو اہنگ نونگ شویبا نماز سولی امسنگ نونگال بگا حرالی حضرت ابنو صلی اللہ علیہ وسلم نکم بیرئی محاق نماز ادونا محاق پو تھبک ادو دگی اکوئی کوئی دنا تھنگ لگنی مسیدگی کھنگ بنگملے مدودی کناگمبا اما فتبا تھبک شنگدا لبتنا لیرے ادو ایربدی محاق یامنا چیکشننا نماز سنفم توئی مرمدی نماز ادونا محاق کی فتبا تھبک شنگ ادو تھبتو کھنکی گنی فتبا تھبک خودنگ مک تھادوک پہائی با اسیدی یامنا لوئی اما سنگ متم سانگنا چنگی ادو مو نماز شولبدی لائی اما سنگ متم چنگ دی نماز ادو کی برکت تگی فتبا تھبک شنگ ادو مسا متومتنا نونگ مدی متنگ متنگ تھابتو کی گنی اللہ تعالیٰ نا ای بشو فضل نماز شولبگی پنگل حافظ